Сәлем, достым. Сені көңілі әлифба дәрісінде көруіме мен бик шатмын. Мен Гүлфия апа, сені бүгін бір шағир белән таныштырам. Ол Шәүкәт Ғалиев. Әйдәле, шағир абыйның бір шигырын тыңлап кетик. Шаһидә тапкан шешә. Шешәгә япкан шөпшә. Ул миңа бал җыяды, монда күп бал сыяды. Тулып җиткәч баллары чыгарам ди аннары. Балалар өчен бик кызык, шәп шигырьләр язган ул шагыйрь абый. Әйе, Шәүкәт Ғалиев. Шигырь язучы кешене шагыйрь дип атыйлар. Без бүген күргән шагыйрь ул Шәүкәт абый. Шагыйрь, шигырь, Шаһидә, шөпшә. Бүген біз өйрәнәсе хәрефкә башлана. Ул Ш. Әйдәле, язуга күчкәнче ял итеп алыйк. Кайда синең кулларың? Әфәрин, хәзер тарак кебек ш хәрефен язып карыйк. Бер таякны аска төшерәбез, аска да бер таяк сызып куябыз. Икенче таяк белән аны каплыйбыз. Әнә ортасында да бер таяк бар бит әле. Анысын да аска таба төшерәбез. Менә ул таракка охшаган басып торучы ш хәрефе. Әйдә хәзер язма хәрефне карыйк. Кара әле, дулкын. Син инде яза да беләсең. Әйдә әле тырышыйк. Bir кечкенә генә ыргакны өскә күтәрәбез, хәзер аска таба төшерәбез. Әз генә түгәрәкләп җибәрәбез, булдырасың. Хәзер өскә күтәр. Әйе. Дөрес. Тагын аска төшер, шул ук сызык буйлап. Әфәрин. Шуннан тагын әз генә түгәрәклисең. Тагын өскә күтәр. Була. Тагын шул сызык буйлап аска таба төшәсең дә, ыргакны өскә күтәреп куясың. Кара әле нинди матур дулкыннар килеп чыкты синең. Менә бу язма ш хәрефе. Әфәрин, дустым, син бүген шагыйрьнең кем икәнен белдең. Шәүкәт Ғалиевның шигырен дә ишеттең. Син татар телендә шул кадәр матур күп сүзләр беләсең. Туган тел иң татлы тел. Туган тел иң тәмле тел. Тәмле дип телең йотма. Туган телне unutma дигән Шәүкәт абый. Шаян, дустым, шук дустым. Бүгенге дәресебез тамам. Киләсе дәрестә күрешкәнгә кадәр бездән күчтәнәч һәм саубуллашабыз. Яшур әле, дус. Әйт, нәрсәң авырта? Бармакларым. Я, бир әле бармакларыңны әйбәтләп уйым әле. Шыдар хәлем юк, бармакларым.
Ey şurali do'st, virshilmasin, shifasi tiyib ketar hali. Menim shifoxonaga kelganlar ekan, beyib ketarlar. Ey menim qo'llardan kimgina o'tmadi. Shoirlar, kompozitorlar, jurshillar, bishullar. Начальникларны aytib turmam. Hozir endi o'rmondan kela boshladılar. İsenmisiz? Jilkem bir qota orta şiratsızgına kireyim eli. To'xtas, kimsiz? Men artist Almas, tanıysız meni? To'xta. Bartan jurnalini chiqaring eli. Anlari qararmiz. Oy, bigirek usal doktorga o'xshagan bu. Bigimot, selam. Нәрсе, сен де ауырсыңмы? Аша өтмейдірін деймісің, а? Шулайдыр. Нәрсе, сөйлеше де алмайсың ма? Бик қаты ауырсыңдыр, ем. Шулайдыр. Көп ашасаң шулай. Көп ашасаң шулай болайын да олым. Шурали, сен саламат, Алмас, кір. Бигимот, рахмет ем. Исәнмісіз? Ay Şurali, aferin. Ben Kamal Teatrı'ndan değil mi? Yani. Nerse işleyeyim, oturayım mı, yatayım mı? Yat. Jilkelerim orta ulan. Yararım. Voleybol oynagan idik, jilke orta. Basıp qarım jilkene. Abolay. Amanda. Manda şişeler koyarga kerak. Nerseler? Şişe. Hazır koyam, anları aytırsın. Gafı itigiz. Enige şişeler, banklar koyalar idi, tügül müsün? Benim banklar yok. Şifaxanada min tabibe. Şu telefondan ellenese qarılar da bizge intigesi. Kartik kına yatmasanız ukol koydum. Buldu. Doktor apa, benim bit kursağım tügül, jilkelerim orta. Aytdim bit. Dinlamasam men sana ukol yasayım. Yok. Olmuyor. Kutkarığız beni, kutkarığız. Kim bu? Kutkarı şekilde. Semit, şaharife iyi mi? Men özümni dürüst itip ayta almayım. Balalar da ayta almıyorlar. Ya sı bilen butuylar, ya buten harif bilen. Menden bütünüzü salkıldap güle. Salkıldap rahatlan gülelerdim ya. Anam bir nesese de yok, qaranı üretemiz. Aydagiz birgeleşip şaharifine yardım edik. Tiz aytkiş aytik. Şaltıravık, şaltırı tüşüp gitti. Şaltırı tüşüp gitti. Ayda şaharife. Saltırı tüşüp gitti. Saltırı tüşüp gitti. Bir kodlavunlu diagnoz. Sen kişiri aşırsın mı? Yaşın yaratasın mı? Yok. Yaratmayayım. Anlaşıldı. Yeşilçeler jilek jemişlerini oşarga kirek. Çünkü onlarda vitaminler bik көп bula. Mende bik yaxşı darı var. Aydagiz birge şu harfine sözler aytik. Şep, aydagiz kim başlay? Sen. Yarar. Şair. Men de siz aytayım elim. Şığa başlangadın deydi. Şifaxana. Heybet. Şaltıravık. Şaqmaq. Qoya yo'q, mana. Şişe. Şotliq. Ya, şu harfi sen de aytib qoram. Saltıravık, satlık,
Şep! Oho! Urra! Ş harfi ayta aldı bit. Kilelim unda. Demek Ş harfi ayta algaç barlık balalar da rahatlanıp Ş harfin aytırga öğrenecekler. Bizning ko'ngilli alifbani qarab barsalar, aymi? Eye. Rahmet sizge, rahmet. Men tezroq ketayim. Qolgan harf do'stlarima da bu shaqqatmalı xalli silim. Sog' bo'ling'iz. Sh. Sağ ol Şıharefem. Eyde davam ettik. Kamini manda şişele. Yo'q, tabiba opa. Mening bir yerimda og'ritmay, rahmat. Eydi. Meniz shuraligizni davolag'iz. Meniz shuraligizni olag'iz. Jilkamda og'ritmay, boshimda og'ritmay, ishimda og'ritmay. Men begemot yonida o'tirib turaman.